Inggih Ratu Bidadari sareng sami sanedahap wangian. Sedurung titiang ngelanturan atur rahayan titiang ngaturang pujo pengrasti piring inggih kitu ketaru betari sareng sami melarapan untuk pujo pengrasti sebinani punika titiang sareng sami pedet tanggil dari laut sami mangkin boyo yotios titiang wantah saking sanggar sekar setam gumantinya ning aturan penglilo gitu sane marupa arjuna mungwing lelampahan sane katur ring rahena sane mangkin ingyan punika mamurda linyok inggih linyok asapun sakewanten ampura yang pisan riantukan titiang sareng sami puniki luwih sulamu anarum sasi kadiwiku durung wikan durung pajar sampun ajar-ajar sakewanten amatro tan wenten manah titiang langkungin pekayun ide sang meragu waken wicaksana widadna ing sirna sastra gumantine anggen titiang pengrenang kayun anggen cina bakti rene iki sang yangsa nggih arjuna ring rana sene mangkin jagung kawitin titiang om awi genamas